Bafowethu suqophekile futhi umlando omkhulu ke le phansi emdlekeni sikhuluma ke ngomthandeni Gcome elisho mfoko amanqale ke lapha ke okuyingoma yakhe ethi sigade umzila ke lapha ke ku Spotify ke yenza ke u4 million stream ke lapha ke okuyinto ke bafowethu ke le enkulu kakhulu ke endimeni kaMaskandi. Sikhumbule ke bafowethu ke uSpotify ke lapha ke ngawo unyaka oyedlulile ke lapha ke uke waveza ukuthi ke kubaculi baka Maskandi akekho umculi ke lapha ke oseke walalelwa njengomthandeni ngaphansi kwa Spotify. Siyakhumbula ke ukuthi ke iParis ke ishaye lapha ke u21 million ke ngawo ke Spotify ke lapha ke kanjalo ke kulandela ke lapha ke iGushi ke nayo ke ezakabi kuwona Spotify ke ngawo ke u12 million ke lapha ke stream okuyinto bafowethu le engakazi bekhona endimeni kaMaskandi. Sibona futhi ukuthi ke kuyinto eyothatha isikhathi ukuthi iphinde bekhona. Siyakhumbula ukuthi abaculi baningi ke zikhona ingoma zabo ku Spotify kodwa ke ayihambi ke ngalolu hlobo ke okwenza ngakhona ke kuyigcokama. Ingakho ke sithi ke cha igcokama lesha ke kufanele ke lento ke lishayile ke ihlombe ke likhulu ke ukuthi ke likwazile ke ukuyithola ke isupport ke online efanele futhi ke kubalandeli bomculo ke kaMaskandi. Sikhumbule bafowethu ke masikhuluma ke ngale ngoma ethi sigade umzila ke okuyiyona ke singayo ke namhlanje ke izenzele ke elikhulu udumo ke njengoba ke nakuyona ke uYouTube ke lapha ke iyenze u3.8 ke million ke lapha ke viewers okuyinto futhi bafowethu ke esithi ke inkulu ke kakhulu. Nakho ke omunye umlando ke usha ngapha ke la ibonakala igijima khona kakhulu ke kuyena ke uSpotify. Sikhuluma ke ngomthandeni ke insizwa ke sematheni kakhulu ke esiwa lapha ke kuhlukaniseni unyaka ke njengoba ke sibona ukuthi ke namanje ingoma zakhe ke iningilazo isatrenda. Sikhumbule no music video wakhe ke nawo futhi ke usaseqophelele liphezulu lapha ke igushi njengoba ke isekuma trending ke lapha ke kuwona ke uYouTube nawo ke ugijima ke nama viewers ke asabekayo ke lapha ke sikhuluma ke ngama meter. Bafowethu igcoma elisha kufanele liyibungaze lento futhi kufanele liyibonge. Inhlanhla ithi tata ngempela kwayisholo yena ke esho ke lapha ke ekhasini lakhe. Bafowethu thina ke sisiqiniseko esemita ke lezi ke bese kuphathele zona ke siyakuthembisa na kanjani mokhona ezinye ke sikutholela zona ke sobuya nazo ke ishisa ke zinjalo. Bafowethu ilanga selishonile abantu ke baphumule kahle nabalala kahle. Bafowethu asidibane nje kwezinye.